Kakasi Students Union West Khasi Hills District kalapan pau kajing Sokhia halor kajing ay bateng jong sarkar Assam banwanra jubor yagi scheme bat ki project baper hagi tan kapbot jong langpi da kabapen ken yak status quo kebalai te apadeng ki arjela katkum ka kubor lethu badang ha ka khatwai tere unai lur araja arpusa ke sarkar Assam ringkat ki sipai jongka kilawan jurep yakite gi jaka banti surak ban lech sakasnong so marang jerngam simshem ka West Khasi Hills District. Yakani kusurok ke Assam ketemu ban pom lengba kasnong nong dran para nong ma nong maulen nong soram kibade kisnong khasi paka kibaha apo ke West Khasi Hills District ke KSU West Khasi Hills District hapo ke jing alam usamla John Fisher nong siang u president kala persya jori kete ke jing temu pom surok jong ke sarkar Assam bat berngem belada ke sarkar kan le don bor ke sengru kamban si man pen ibor ni wat ban khanglat da ke pen pra ni thang ye kinu kitiar balawan rat da ke sarkar Assam ha kete ke than usamla John Fisher ulapen kan maru badang ha kini ki sngi ki snam baladap ke sarkar Assam kala pen sange jubor ke jing pen tray ki scheme Jal Jeevan Mission JJM ni ke project umbam umdi hakathan langpi ulo angru hakajing shisha kaladan ke sekolah hapadang ki arjela bakim dai ban penwet ni pentot yakinu kinu ki project jong ke sarkar kbe ki ba pentrai hakani kathan lawani kuli udisi jong Hosen district mani kran lo kini ki benta jadi ke jing thu jong ka sarkar Assam masina surong ti apo langpi nak sinong somarang terter haban ya ki sinong lamba ki nong dron para nong ma maulin nong soram ki te kumangi tiap beros kata nakalang ka sarkar Assam ban Meghalaya ladan hapna ke jing put bat kani ka langpi ka hawa pok scan face ndre hidup mentana kan sarkar berarti di jala kin pala ban penbeng ting i kini ke jing le jong sarkar Assam ban sinak ting surok kalong ka jing penken ti ka ain ka status quo kumbala penbeng ba kinu ki naklang ki sarkar artili ki jala ki devan shwaban silang kini project iban yo ka jing itu ne ka ye NOC na kanu ka jala ka bakhi haban sina te kani ka jing la jok sarkar Assam sina ti surok la pen khay ti ka status ko tan kalyang jongiru habangi tep ikni e so persya jur kini jing tumu jong ka sarkar Assam nomar ku mangitep ba ka suka jalaru la pen tri ka scheme JJM hongki apo langpi na kalyang sarkar Assam ka persange na kini ki project jong sarkar jala nomar kini ki baro kilong kijik pulken katkum ka jingte circular kalong ba bro artali ki jila kimde ban penwit ya kini project ka jong central scheme re kini ki jingla jong ka sarkar Assam kalong pulken te ka circular te naklang ka seng unta ka si ni yang persya ban ngin nomsya dale yak te ka project jong ka sarkar Assam sina ti surak bat lada ka sarkar Assam katemu ban sina bat kala donbor naklang jongi haban pun ibor banil ni haban mi syakmat war ban penpra ya ketika surok ni ya kinu kita juga Assam kebuan rak banil thang tigi mesin ki bak temu ban sinan mar kani ka long ka jing ken bat ka jing pechuk sir ya ki pai bang te mar hakri si kawi tarik kilawan da ki sipai banwan pen ibor tenang ni syakmat naklang jongi ru ngin yang skam bangin nong persya ini nama ila dalil ya kini project. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya